Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru benshi byagoye kuyakira, ni inkuru isohotse muri aka kanya, ni inkuru igira iti Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana kuri uyu wa kane tariki ya 3 Mata 2025 azize uburwayi. Inkuru y'urupfu rwe yatangiye kuvugwa mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa kane, bikavuga ko yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga ko yazize indwara ya stroke iterwa no guturika kw'imitsi yo mu bwonko. Mu Ukuboza 2021 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Alain Mukurarinda nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Mbere yaho yari yaragiye akora indi mirimo itandukanye irimo kuba umushinjacyaha mukuru, akaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Ni umwanya yavuyeho muri 2015 ubwo yasezeraga by'igihe kitazwi mu bakozi ba leta. Nyakwigendera kandi yari asanzwe ari n'umuhanzi w'indirimbo zitandukanye, ibyo yakomatanyaga no gufasha abahanzi bagenzi be. Amwe mu mateka y'uno muhanzi reka tuyarebere hamwe. Ubundi yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habayeho impinduramatwara cyangwa se reforme mu rurimi rw'igifaransa, aza kujya kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo imyaka igera kuri 6. Muri Kamena 1990 nibwo yasoje amashuri, abona buruse yo kujya kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda. Mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale, ariko baza kuvangamo abandi biga science économique mu gihugu cy'Ububiligi. Alain Mukurarinda yamenyekanye mu bihangano bigiye bitandukanye, harimo Tsinda Batsinde, indirimbo yaririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi, hakazamo indirimbo nyinshi zamenyekanye yagiye aririmbira amakipe agiye atandukanye, harimo indirimbo yagiye aririmbira ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe ya Rayon Sport. Uyu muhanzi kandi ni umwe mu bagiye bagaragara mu bikorwa bya siporo, kuko yanashinze ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Tsinda Batsinde. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru igoye kuyakira, ni umwe mu bagabo batazibagirana mu mitima y'Abanyarwanda. Reka twese tugire tuti Imana imwakire mu bayo. Reka tuve kuri ino nkuru y'akababaro twerekeze mu karere ka Huye, aho ashinjwa gufata ku ngufu umwana w'imyaka 5. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bwashikirije urukiko dosiye iregwamo umusore w'imyaka 18 ukora akazi k'ubushumba ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5 y'amavuko. Icyaha uregwa akurikiranyweho nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru bivuga, cyakozwe ku itariki ya 23 Werurwe 2025 mu mudugudu wa Ndango, akagari ka Bugari, umurenge wa Ntyazo, mu karere ka Nyanza, muri Cyumba. Mu ibazwa rye uregwa asobanura ko uwo mwana yamusanze mu rugo arimo kubanga umupira wo gukina, amwemerera ko ari bumutize, maze bajyana mu cyumba yararagamo aramusambanya. Bafatwa na se w'umwana warimo amushaka yumva arira, avuga ko yabitewe n'ubusinzi abisabira imbabazi. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho kiramutse kimuhamye, yahanishwa igifungo cya burundu hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 59/2023 ryo kuwa 4 ukwezi kwa 12 2023 rihindura itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Gicurasi 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Munyemerere turebere hamwe byinshi ku ndwara ya stroke yahitanye umuvugizi wa guverinoma wungirije
Are mukuru arinda. Isi ya none ihangayikishijwe bikomeye n'indwara ya stroke yugarije ibyiciro by'abato n'abakuze. Uretse kubiza ku mwanya wa gatatu mu ndwara zica abantu benshi ku isi, isigira benshi ubumuga bukomeye. Abahanga mu buzima bavuga ko ikintu cya mbere gitera stroke ari igihe imitsi igaburira ubwonko amaraso iba yifunze, kandi impamvu zifunga iyo mitsi zaba nyinshi, ariko ikunze kubaho niyo bita thrombus. Uyu ni umubumbe w'amaraso akenshi wibumbira ku mavuta mabi aturuka kuri cholesterol mbi nyinshi, ikagenda ijya ku nkuta z'imitsi iyobora amaraso, bikagenda bifunga uwo mutsi buhoro buhoro. Iyo byenda gufatana ku buryo amaraso acamo ari make, hari ubwo havaho akabango gato gafunga n'ahari hasigaye. Ubwo tubango dukunda kuva ku mitsi yo ku ijosi. Iyo ufite cholesterol mbi nyinshi mu maraso bikamara igihe kirekire, igenda izibira imitsi minini izamura amaraso mu bwonko, hakaba igihe havaho akabango hakaziba umutsi umwe ku yigaburira ubwonko, bigatuma hari igihe cyabwo kidageramo amaraso. Indwara y'umuvuduko w'amaraso benshi bita hypertension, uretse kuba iza ku isonga mu kwica abantu benshi ku isi, ni isoko y'ibanze y'indwara zikomeye nka stroke. Bimwe mu bimenyetso bya stroke: iyo igice kimwe cy'imitsi yo mu maso gifite intege nke, nko kubona umunwa uhumetse, ijisho rimwe rikifunga, cyangwa se igice cy'umusaya kikagaragara wakoraho ntubyumve, kugobwa ururimi no gushyira amaboko hejuru ukumva ukuboko kumwe ntikubashije kugumayo. Ibi bintu iyo ubibonye usabwa kwihutira kujya kwa muganga, ndetse utavuga ngo nzajyayo ejo. Ufashwe n'iyi ndwara avurwa bitewe n'urwego igezeho n'impamvu yayiteye, aho uhabwa umuti wo mu mutsi kugira ngo uzibure cya kibumbe cy'amaraso ngo gishonge. Iyo umutsi waturitse amaraso akaba menshi, hari igihe biba ngombwa ko umuntu abagwa. Ku itariki ya 29 Ukwakira 2023, u Rwanda rwifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya stroke ku nsanganyamatsiko igira iti dushyize hamwe twese dushobora guhashya stroke. Ni umunsi wizihijwe ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cya RBC, PSF, Stroke Rwanda Action na Rwanda NCD Alliance. Dr Joseph Mucumbitsi, umuyobozi mukuru wa Rwanda NCD Alliance, avuga ko abanyarwanda benshi batarabona amakuru ahagije ku ndwara ya stroke, ariyo mpamvu bamwe bajya kwivuza yabahajije. Yavuze ko u Rwanda rukeneye miliyoni 381 z'amadolari mu myaka 5 kugira ngo ruhashye indwara zitandukanye zirimo na stroke. Dr Mucumbitsi yasabye kandi ko inzoga zirimo izahimbwe amazina nka dunda ubwonko, itabi, ibiyobyabwenge birimo isukari nyinshi byarushaho kuzamurirwa imisoro kugira ngo bireke kugarika ingogo. Ati tugasaba ko iyo misoro yinjira niyo yaba 5%, bakayishyira ku gukangura imbaraga mu kumenyekanisha izo ndwara no kuzivura. Dr Rukeribuga, umuvugizi w'umuryango utari uwa leta washinzwe n'abarokotse stroke mu Rwanda, avuga ko stroke igenda yiyongera mu Rwanda, by'umwihariko ikaba isigaye ifata n'abantu bari mu myaka mito nka 24, 30 na 40. Ati kutagira amakuru bituma abantu batinda kujya kwivuza cyangwa se batabasha kwirinda indwara ya stroke. Igikwiriye gukorwa ni ukubungabunga mu nzego zose, kuko stroke ntabwo ari ikibazo cy'umuntu uyirwaye wenyine, ni ikibazo cy'umuryango n'igihugu. Léon Pierre Rusanganwa, umuvugizi wa gahunda y'ubuzima muri PSF, yabwiye Umuseke ko abikorera ari bo benshi bahitanwa na stroke, abandi ikabasigira ubumuga, ibisubiza hasi umuvuduko w'ubukungu bw'u Rwanda. Avuga ko abafite amahuriro n'amashyirahamwe bifuza kunyuzamo ubutumwa bwo kurwanya stroke kugira ngo bagabanywe igipimo cy'abihitana cyangwa isigira ubumuga. Dr Ntaganda Evariste, ukora mu ishami rishinzwe indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, by'umwihariko akaba ashinzwe indwara zitandura, yavuze ko stroke iri mu ndwara zihitana abantu benshi mu gihugu.
yavuze ko u Rwanda rwashyize imbere ubukangurambaga bwo kumenyekanisha iyi ndwara, kuvura abagize ibyago byo kurwara no gukurikirana uko ivurwa. Yasabye Abanyarwanda kwirinda umubyibuho ukabije kuko ari mu bishobora gushyira abantu mu byago byo kurwara umunyu mwinshi, inzoga nyinshi no gukora siporo. Mukomeze rero mugire ibihe byiza cyane, ni amakuru agezweho kano kanya. Bye bye.